أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة طه وياسين. جماعة المسلمين، میره مانگل پلا، میره سایدیمه پینیا. Sledbenik ya Kur'an-ı Kerim eskere. Te zahvalina men amare gospodareske o jekutno Allah Jelle Šanu baš o svako lačipe hem šukaripe sodenge amenge. Ovsi amaro yaratçıya lestar amen avaya hem korileste iranaya amen. Ojo gospodari isto Kongoro hem zapadengoro. Vladari tarosudno dive. Ovsi merhametçıya hem žalovitno. Овси од ова кој опростинела е грешниконге хем аджикерелален. О грешникја те каиненпе хем лестар теубатероде. Салавати хем селами те ана амаре мангле пейгамбереске Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam eske. Peygamberi kova česno i pejgambersko misija andargjala kod han Kur'an-ı Kerim'e skoro haberi havlarga eciyaneske hem sikavgalen sarvelani o Kur'an-ı te halolpe te živinelpe, te tumačinelpe. Hamdi Allaheske sokerga amen te oval skoro ümmeti. İnşallah nadinaya amen ko devle skoro merhameti kaj peygambere skoro šefaati prema amende amare pašutne hem mangle naka ulavenlen ko yevmuddin ko sudno dive. Te molina amare yaratçıya avdi sutno posti oruçi kabuli tekera. Amaro bokalipa hem trušalipa ko ramazaneskere divesa sebebi te oven te otplatina amare grevija greške hem kusujra prema amaro gospodari sokergan. İnşallah başı svako secda sokeraja ko amare namazja hem kiteravija so pobari hem pobari dereca Allah Teala te delameng.
Коте? Ко дженнети. Мире мангле джемаатлие еке пандаек Рамазанескери рат дружина јамен ко сохбети, ко дерси, ко вазу насихати. Ератутни тема намази ко дини ислам каовел, али пред те почминел амаро сохбети, амаро дерси, ко амаро онлайн меджлиси, виртуелно меджлиси, тумендар, Muhammedeskere askerendar, karodaf, o hizmeti tekeren, Bismillah tevakeren, o dersite spodelinen, ko tumare profilja, ko porakete biçalen, o doleman uşenge, kaske hayri mislinena, belkim akale derseja hidayeti kalen i uputa ko drom kalen kadolen tagirinen hem anava teşay Allahe skoro čači pateresel dži svako jek dženo potencirinava svako rat o isto akava kerajale duye sebepenge jek aktivirinena tumen ko hizmeti ki služba Allaheske ko anaf Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu дујто чачипаске нотификација наресена джисао мануша кај тавдена амаре онлайн дружбе, патумен овена себепи споделиндор почесто о лайф амаро те хавларен вавере джененгеда кај Сијам акате присутна ки платформа таро Facebook. Джикоте тумен Бисмиллахир-Рахманир-Рахим вакерена хем споделинена амаро сохбети. Ме Бисмиллах вакерава хем наставинава мочаи тепијав. Иначе јек баро алейкум селам башоса о праля хем пења кола дена селами. Peki eğer mire prala hem mire penya sledbenik ya dini İslam eskere sarva kerga amaro manglo peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem koleskoro hadisi şerifi Es-salatu imadu'd-din. O namazi tano stubo dineskoro. I religija temelinela pe која главно ибадети анавкердо салат, односно намаз. Кој кълдинела намази, ов кипесте градинела хемодини. Кој накълдинела
намази овки песте рушинела одини џемати муслимин. Аллах субханеху ва таала ано Кур'ан азимушан кобуттана акимус салах вакирла кылдинен намази ден пажња ко намази. Намаз тано теухидескери манифестација џемати муслимин. Џанена обшто пенџардо хадис шериф иси коте амаро мангло Ресули саллаллаху алейхи ва саллям вакирга буниел исламе аля хамсин. Ислам темелинела пе ко панч темејла. Шахадету ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадур Расулаллах. Те сведочинел пе кај на не јавер девел семо Аллах джелле шануху тај Хазрети Мухаммад Мустафа алейхи салату вассалам тано лескоро бичалдо последно пейгамбери кија каја дуњаја. Пали од ова Расулуллах алейхи салам андинела пандајек следно темели стубо динескоро салат. Панждром кодиве намази текалдинелпе. О шехадети кеда мануш вакерела андинела ов потврдинела Аллахе скоро теухид лескоро екипа. Али од ова теухид со амари чип изговоринга амаро калби потврдинга валяните манифестиринелпе телесно. Па теухидескери манифестација тано намаз џемати муслимин ко ислам. Одолеске си буд важно хем тано јек темели исламе скоро. Намази тано мир душаке. Манушке да кылдинела аракела по мир, по спокој. Намази си рахатлыко калбеске. Кас исиле дар, кас исиле дајек мука, дајек дерти, обратинела пе намазеа, копиро господари, хем од ова инсани локјола. Онда о намази тано потреба е душаке, потреба е инсанеске. О намази си комуникација е господареја. О намази си о моменти ке да амен стапинаја ко контакт директно амаре створителеја. О важност е намазе скоро ко дини ислам, амаро мангло пейгамбери саллаллаху алейхи ве селлем буд едноставно опишингјале копиро хадиси шерифи ке да вакерга ко судно диве или кова верада риваетија и прво станица ахиретескери ој мори, прво со каовел пучло адеме скоро чаво, каовел пучло намазестар. Дали
халило о намази. Дали осетињале терет или синелеске потреба о намази. Дали андарѓа котхан о фарзиети таро намази. Дали кылдиња панч вакта намази со девел кергјале намеге фарзи. Расулуллах алейхи салату васелам, која кава хадис шериф, насочинела амари пажња вакериндор кај прво со капучен амен, машкаро прва буќа сока ова ко испит, англалко девел Аллах Джелешану, тани и тема баш о намази. Па те наклам шукар е намазеа. Остала буќа, колендарка ова пучле. Редоследно са канакавален шукар. Велакин, ко намазите укочињам, ки тема намаз те си неамен проблеми. Хем пари па, нашти даја задоволително одговор, емеле и конге со капучен амен, онда паресте канака, остало да редоследно пучи бенцар, со мелејќа кад сиде на мен кој испит. Тирмизи забележинѓа акава хадис шериф, кова итано доволно доказ, те си кава о важност е намазеско рокодини ислам джемаати муслимин. Амаро мангло пейгамбери алейхиссалату весселам киек прилика пе асхабенцар сине хем ленге акава вакерга. Ей мире мангле асхабия. Англо тумаро кер те накела ек лен. Река. Хем манушки одија лен панч дром кодиве кувела, ние теа тенангјол. Управ акава инсани, колескоро бедени, колескоро трупо, мелкао велни, о асхабија джевапи денге, нашти овелале мел, ја Расулаллах, вакерге. Тегани, саллаллаху алейхи веселем, вакерге. Еке акавајтано пример е намазеа. Манушкова панч дром кылдинела по намази, чистинела пе, хем килесте на не духовно мел, со и резултати, таро грешке, ѓунахја, хем кусуира, керде. О намази чистинела амен, джемаати муслимин. Ов, агар благотворно делујнела према амари душа, кед амен ка огреши на амен, ѓунахенцар, о намази и силе асавко теджелијати управ аменде, агар манифестиринела пе, со амаре ѓунахја да косела. Е мануше чисто и калела. Имам Таберани забележинела ек хадис шериф, коте о пегамбери саллаллаху алейхи веселем вакерлагер, кеда овернико тергјола англодевел ниетеа те кылдинел ек намази.
Upravo od ova manuş kopike anenape çivenape leskere günahya. Pakeda o manuş kacal korukyu tajka telovel ki secda leskere dumestar perena čorgiona leskere günahja. Со значинела кај о намазиси себе пида те ослободи намен, те лоќарамен günaheskere tovarestар. Cemaati Müslimin te napuštinelpe o namazi te na odazivinamen komu ezineskere lafja hayyale salah tanobud baro kusuri ademeskere çavengor. Allah Teala ezanea akarelamen ko oprost. Allah Teala ezanea akarelamen ko namazi soitano duşakoro melemi te saslol taro dünyalıkoskere duka. Keda Allah Teala penela ko ezani hayyale salah od ova značinela odazivinentumen komiro akaribe svakojek ademe skoro čavo so oezani kašunel ananete odazivinelpe i sile jek kusuri prema ostvorители. Пренесинела пека јек мануш гело ко Hazreti Musa aleyhisselam. Hem Musa ske vakerga. Ey Musa, mesyum bud baro günahkari manuş. Hem počvinga dolinga terovel. Çordi leleskere asva. Musa puçlay manuşe. Dovoromli baretane tire günahya. Rovindor o manuş takati nasinele cevap itedev. Musa aleyhisselam vakerga. Te günahya bre insan to boili na kavge. Manuş nastavinga te rovel. Te günahya bre insan o nebesyali na kavge. O grešniko počvinga panda poviše te rovel. Vakerja na kavge, na kavge. Ja soitano to günahi puçla. O manuş runga. Jek momenti haris miringape hem vakerga. Musa mesyum çora vakefinja. Kote isi cenaza soka parunenla međava randava oimori и калава о кефини, това вале, тај сако пазари пален ва веренге бикнавале. Одоле паренцар ме екзистиринава. Ама окова диве, правдјум е кабари, хемодоте пашлола сине ек терни джули. Diklumla tepene mulinane. Dolingama monefsi.
почвингјум те галинавла, те чуминавла, таман те пашарав маџилате, јек гласо шунгјум, пенгјаманге, надарајали Аллахестар те мелярема ко кабари. Пиштиндор уштилјум, парунгјум палем е дженаза, хемото дова диве, пишманисјум буд, ама буд, баш вакава сокелјум. Манге опрост и сили ей Муса. Hazreti Musa aleyhisselam ke da shungja kala lafja, e manusheske si kavgja udar. Hiç abi. Тук е опрост на не. Омануш тари лач на ваздингјани пошеробилам те дикелака на Муса. Учаргја по мој ровиндор и кило Hazreti Musa. Sikav dilo Hazreti Cebrail aleyhisselam o meleiko soanela vahiy e peygamberenge. Ey Musa, saşay osmelingantu yeke manuşe te palde Allahes kere teuba kere udarestar. Musa vakerja. Panašunjan leo manuš samo džunahi kerja. Leski oprost. Zarim kauvel. Cibril-i Emin aleyhisselam Musa aleyhisselam eski akava vakerja. Ey Musa. Zarim nađanea kojka mukel po namazi по-баро ѓунаҳи кергја него акава инсани. Ке агар џемати муслимин акалеа теџана о фазилети, о вредност таро хајјале сала одазивиненту мен ко намази. Ко акава Аллахе скоро акарибе te kere tulošero. Hem te na odazivинету намазеске по-баро ѓунахи него ѓунахи акале грешнико скоро ковакти Hazreti Musa aleyhisselam eski. Слично хадис шериф накела ко тефсири таро имам Фахруддин ер-Рази. Оте пренесинела пекај јек џувлико сокакја тари Медина пиштинела хемровела. Е народостар родела те сикавен којтано Мухаммед саллаллаху алейхи ва салlam. A nekola manusha dolingela angela angvalko peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberi puçlala suiti muka. Aoi vakerga bud baro günahi kergüm ya Resulallah. Mirorom ko gurbeti tano ame zina kergüm. Muksa dovogen de açilum. E çave sobiyangum. Udargum. Počminga palem terovel te pištinel. Heme peygambere rovin dor pučela. Mange, oprost i sili.
манге опрост и сили. Расулуллах алейхи салату васселам само je клафила ке. Ме мислингюм ту ikindия намази мутлян одолеске рунгян. Акалеа о пейгамбери саллаллаху алейхи ве селлем укажингја кобор валяните ровел Адеме скоро чаво те пропуштингја салде и икиндија замисли. Кова хадис шериф беше лако тефсирите ро Фахруддин ер-Рази. Пиштинеа ки Медина косокаке. Ме мислингюм ту и икиндија мукля. А кате субтилно, нежно укажинела пе ко ѓунахи мукиба и киндија хем акале ѓувлякоро ѓунахи. А ке намази говори важно кој ислам џемати муслими. Одолеске ек муъмини наваляните запоставинел теухидескери манифестација салат намаз. Нате дикале сар обавеза хем парипа, него те дикале сар душакери потреба. Потреба те искажи намен према амаро девел. Те права амари душа леске. Те искажи намен леске. Тега ни о намази према амен дека манифестиринелпе агјаресо каделамен мир, спокој ки душа, а особено како сел амаре гревија грешке хем кусуира со кергемлен ко свакодневно хајати. Џемати муслимин салде памќ џенеси ослободиме те на кылдинен намази. Памќ. Остала сариненге си фарзи. Памќене се и ослободиме намазе стар. Прво, кафир. Мануш кафири овела, кафири тано, о намази леске фарзина не. Се ови кафири. Дујто мануш со ја ослободимо намазе стар, делино, со муклјале годи, па о мануш со наодазивингјапе кој е зани, ко Аллах е скоро акариба, Адем ескере чавен, вајланите пучелпе. Ме кафири ли си ум? Со наодазиви на вама. Ман ми години мукля, делино ли си ум? Со наодазиви на вама. Трито мануш, со ја ослободимо намазестар, тано мануш со ики кома. Уприлестео намази фарзина не. Па мануш валените пучелпе, аш ме ки кома ли си па со наодазиви на вама кој е зани. Штарто ослободимо, тано чаворо. Мануш валените пучелпе, аш ме ки годи чаворо ли си па наодазиви на вама е занески. Емпаншто, мануш со пашлюла ко табути. Олеа више са завршиња. Лескео намази више.
а не фарзи. Ама нуш валjaните пучелпе. Заре меко те не ширили пашлину. Onda кој си уметар акала панчи джене? Кафир, делино, кикома, чаворо или муло? Nije ka kalendar nacijan. Onda o namazi namen geciyek asafki dužnost со ваljani te odazivi namen ko Allah je skoro akarime. Diken yek predanje isi Hazreti Ömer radıyallahu anh halifetano jala ki camiya. Jaindor ki camiya. Yek çavoro prastala kuvela pekileste pelotele kipuf. Hazreti Ömer vazdela da uçama pali mangelate çava. Kaj prastaya vakerva tikneya. Ömer vakerga, Ömer ki camiya. Hac be moçava vakerga. Kyo namazi farzina ne? Kori prastaya. Ey Ömer vakerga o çavoro. Irati tarmi ulica muamal naklej dünyaya. Gelakale dünyayatar bizo te prisustvuinel e mu'minencar ki secda. Taysa medali te meraf te nakaf akale dünyayatar apanda namazi nakıldinju. Barkaş açilo Hazreti Ömer radıyallahu anh. O çavoro rastandilo. Ki camiya Hazreti Ömer ta pevastencar komoy poşmingaterove. Ey Ömer halife ulan, ey Ömer sahabe ulan, ali panda isitu tesiklove bilam taro çavore. Ki eğer cemaati müslimin namaz Kanamen şunindor akala hadisi şerif ya, akala rivayet ya, akala predanja. Belkim dolela mena aşki namaz eski. Belkim nekoj darala i sile želba te počminel namaze. Ama jedino iljači tešaj namazите почминете кълдине, тано теменинето друштво. Валлахи, ту панч вактија намази да те кълдине, те иси ту друштво, амала, пријателја, со на кълдине на намази, пучи баи кеда ту ка шудрарету джамијатар, намазестар, ибадетестар. Ali te manglan, te počmine, kiadeja совршено промена, те кувеко намази, onda tu valjani temenine to društvo. Se isi duj bare šeitanja. Jeksi o iblis so sežda na kerga amare dadeske, Hazreti Ademeske, ali leske Kur'an-ı Kerim okuyun ovnašela. Дуј то шејтани, тано буд поопасно иблисестар. Леске Кур'ан те окујне ов на нашела. Од ова шејтани тано амал, лошно амал. Лошно амал ке дава кераја, тано амал бизодини. Лошно амал, тано амал бизо исламескоро ахляко. Лошно амал, тано амал со на пенџарела о Кур'ан азимушан, со на неле теквалы коко калби, те дарал пестворителестар. Лошно амал, тано амал со на кылдинела намази. Тернялен, пралялен, пенјален, теменина амаро друштво. Јек тернова кергае пейгамбереске саллаллаху алейхи ве селлем. Ей Мухаммед, те сијан пейгамбери погодин кои си умме. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vakir gelleske
Вакер, кој та не те амала, те пхенавту ке кој сијан. Ке катари клюла од ова муабети, од ја поговорка с ким си, такав си. Каса ја сијан, асавко сијан. Онда, те гирдингјан ти халка, намазчиен гери, намази какълдине. Зикири какере, ибадети какере, илими касиклеве. Јок акален цар насијан, онда, о океание дуњалуко скоро каттат калелту, со почмингјам да ака на рамазанескете кълдина, пало рамазани, канака, таро джамие, али насар Аллах ескере кера, него сар е културно, историско, религиозно центар. Добром, јек зграда. Али муъминенге, джамијакоро удар. Тано удар башо мир. Удар башо селамети. Удар башо ахирети, односно башо дженнети. Од овај удар Аллах ескоро, джеллешано, кој од теа вела мазумина ачола. Али за од ова агјарте ачол, одма валјаните мени наменге од друштво. Касајате дружина амен, секако, ходжа Ларенцар, јек ходжа на дружинела пели пе джемаатеа, ходжа на не. Ходжа значи нела учители. Јек ходжа на овела ли прал пе джемаатеа, те джал ленде кера. Оладате авен колескоро кер, ов ходжа на не. Наслединела пейгамбере скоро суннети. Пейгамбере скоро суннети си, те водине евиденцијем контрола управо джемаати. Чају шејтани да ракерела дисаве манушен. Чивела ленге лачко колин, бездинена, те вклопинен амалипе, ходжа Ларенцар, муршиденцар. Аке ме, јавно макерава, шејтанестар си, бујрун авен, оудара амаре си, правде баш и дружба. Секако дека ка примина билам е грешник онда, соске акава удар, тано о удар, таро Аллах е скоро милост. Аллах е скере керата несар, духовна болнице. Пакате, авена, насвале манушате лечиненпе. И нада си, ко е шафи'у джелле джелалу, од ова кој дела леко башо са и свашта. Джемати муслимин, јек диве, пейгамбери саллаллаху алейхи ве селлем, бешиндор пире асхабенцар, ки халка, вакерга, валлахи, ей мире асхабја, Аллах джелле шануху, денга, панч, паре буќа, паре тане сар баре планине. Свако јек датар бијамо евлади, на неле късмети, акала препреке, акала парипа, акала баре уче планинете на кавеллен. Сине присутно хем пейгамбере скоро мангло дости Ебу Бекир ради Аллаху ан. Па пучле пейгамбере. Ја Расулаллах, кола јодла панч, паре, препреке, со споредингјанлен планинен сарда. Расулуллах саллаллаху алейхи ва селлем шуне со акерија. И прво пречка ем пари паси о мериба. Хеми туга. Кедака настапинел мериба скоро моменти. Свако е гатар бијамо акава, наштило кесте на кавелани. Дујтотано о кабори тај лескоро коркорипа. Трито, мелајконгоро пучиба. Хеми дар олендар. Свако датар бијамо на неле късмети колаите накел. Штарто, о кантари мизан, тај лескоро прецизност ко мериба, со онај ситно шукар, хемо најситно лошно да меринелале, о прецизност.
svakojeg da tarbijamo od te na nakela kovai. Panštotano purt srat posano taribal pooštro tarisabja svako da tarbijamo akava lokeste naština kelare. Ebu Bekir radijallahu anh šunindor akala panč bare prepreke sporedime bare planinencar šmigate rovel ole arunge eftakatya nebesendar sao meleikya hulilo Cebrail aleyhisselam hem vakirga ya Resulallah vakir Ebu Bekir eske Allah Teala çare denge başosa sem meribaske penleske koy kıldinela sabah namazi loko kanakelko meriba hem ituga leskerika zamenina kološali peko radost koy kıldinela pladne namazi nanete açol korkoriko kabari namazeskere seva pencar kavodinel yek družba ko kabari. Tumen canena yek hadis şerif isi manuş şukar mu'mini sokıldinga namazi ket kadikel ko kabari yek şujo manuş şukar kandela vakela vay maşallah koysiyan tu Otova manuş kavakel na pencere aman ha vallahi pervodrom dikavatu abe mesium te amelya te şuje deyla Saso kergan ki dünyaya odvel zadujingi ama ke lavi ek forma sar insani te keraftu ke amali paji ko sudno divete načove korkori. Ya inşallah agar amenda tevba cemaati muslimin ketka çivena men ko imori. Koy kakıldinil ikindiya namazi o puçi bataro melaikya ko kabari but lokeste kanakel. Koy kakıldinil akşam namazi Komizani hem skoro preciznost odote loke kanakel akşam namaz eskere hatereske ako kakıl dinel yatsiya namazi i purt serat sigate kanakel vakerga emini Cibril aleyhissalatu vesselam ki prilika sallallahu aleyhi ve sellem ashabenge vakerga koy nanete kıldinil namazı ko kabari ket kamukelle o leskoro kabari o grobo leskoro kastesnonelpe agare so leskere kokala yek uzo yek maşkar yek kasteginenpe upral o manuş kazani yagaya kaçorelpe, kabularelpe. Pa o manuš odija jak kanaštite izdržinella. Kamangel temerel, ali meribe više na ne. Samo akana i duk kačol. Aka vas je azab, aka jasi i kazna, soske nasijem si nepokorna, ko amaro gospodari, hem koleskoro akaribe, koje zani, na odazivim jamame. Ko kabari ka iklol yeksat eşşuccav lakreu ket kerela lafi tepene şimşek yamarena. Tuloyi kovor devakeri men. Hem kavakerel grešnikovske so pašlo lako imori. Allah Teala zadužingama te kazni naftu baš u svako namazisto na kıldingama. Kâger cemaati müslimin. Amen amare ibadetja, odnosno namazja, te trudinamen, te andaralen kothan. Od ovaj amaro dužnost kjaka dunjaja. Namazi si je paro iskušenije Adem aleyhisselam eskere çavenge. Dendoi kjaka dunjaja.
Zaten ko ahireti, ko cenneti namazı bir şey nanete olur. O namazı пропишни мои ки каја дуњаја, те шај овела менге искушение, пари па, која кала дуњалачка обавезе, панда те мисли на намазецке. Али од овај и границата ко те издвоинаја, кој си хас муъмини, а ко си думујало мунафик, лескери чип Allah vakerela, ale skoro kalbi dünya vakerela. So значинела кај ичип е калбеа на накела паовси мунафик думујало. Allah Teala tar akava sıfatı terakelamen. Odola kolana ne tekildinen namazi ненгери психолошко состојба нарушинела бе, психолошко состојба си нестабилно, а од ова ефектиринела бе хемко физичко да састипе. Одолеске амен сар муъминја о намази те почминале, те вежбинале ко Рамазани, па пало Рамазани те наставинале, а за те ачол о намази ки аменде, хем те арака о намази са редовно пракса комаро хајати, те памтина јек, морате мени на друштво. Ке агар джемаати муслимин, реслем джи ко крајо, панда јеке дерсе скоро ко бахтало масек Рамазан шериф, надинава ко Аллах скоро мерхамети кај акава масеко дебел катхарел амаре гюнаҳја, хем ко ослободинела мен ҷеҳеннемескере хабардеягатар. Мукавату мен ко Аллах скоро еманети, офте аракел ту мен, тумаре манглен, хем тумаре пашутнен. Фи еманилlah. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатуh.